Sirombuzo omkhulu lapha namuhla. Sinomvuzo omkhulu nasi. Obuzwa nguNkulunkulu. Ukuvunzwa namali. Uthi ungaphi? Akuthi uri kuphi? Bengidinga ivesi lithi Adam ungaphi? Ngathi bothoka vesi not Adam uriphi? Angilibonanga ngabe likhuthi. Ndina kulibona pa wenda pot. Kodwa ngizwa kuthiwa wothi silibali. Rekathi tibereke. 3 zika Genesis 3 from verse 8. Chapter verse 8. Meni yanalwana uthi ukuthi nguye sibili uAdam. But emphasis sibili kakhulu. Emphasis chayo. Ithi Adam, where are you? Uya kambe sokwa kucabanga yini? Ngoba sifungele. Ukuthi nxa umkakho kungathiwa ayenze enye ichoice. Uthi mzima wakho akaphuwa mkana ukuthi ayithe imwe choice. Phakathi kwabantu bonke abamkhombisayo. Chisaruza abantu bese bakamfimba. Nxa ungareverswa kuthiwa ayenze enye ichoice yokukhomba. Zikazi ayithe saruzo zolbo reverse. Angukuvotela yini as the husband? Anobera ukuvotela iliwe semulume wakhe. Ngibuza ukuthi umkakho nxa ungathiwa futhi anikwe enye second choice. Mzimayi wakho akaphuwa mkana zvakare. Angabuya athi yes to you. Anobera kuti hongwere wauri. Asikhweleni phambili mbijana. Nxa umntanakho engaphiwa elinye ithuba loku-advisa umkakho. Kana mwana wako akaphuwa mkana kuti advise. Ukuthi akhethe bani ukuthi abe nguyise. Kuti asarudze ani kuti aite baba wakhe. Kamba ngathi kube nguwe. Unofuna kuti akasarudze iwewe. Nxa upastor wakho Kana pastor wako engaba lelungelo akawana lokuthi atsho ukuthi ufuna ukuthi kube lobani echurch kungabi lobani echurch akapastor ukuthi ndiye anofana kuya kuchurch ndiye anofana kuva kuchurch. Kambe kuwe ngathi bekhona kumbe ngathi ungabi khona. Akagora kuti iwe ubepo kana ukuthi iwe awufanele kuwani kwaulipo. Kona ku community naye nganiwe enye chance ukuthi ngumakhelwane. Community kana kaphuwa mkana. Sithi kuyantshintseka ukuthi nxa uyakhele eduze lapha uthi ayisuka wena endlini ekungena omunye. Ubone ngani naye nganiwa leyo chance. Kana mkana ulipo ukuthi unogona kuchinja kwaunogara ngokuphizwa mwemono. Unogona unofika ukuthi wayirarama iliwe. Kamba ngakhetha wena yini? Anogona ekusavuza. Ifisa ukuthi sisaxoxa right through. Lord chiri kungokurukura pano. Sike sibuzane yona leyo mbuzo. Ndibovunzana mvunzo iyo. iBhayibheli lapho esibale khona ukuthi uAdam, where are you? Watabaleka Bibhili athi Adam ulipiko. Number 1. Chikuta. Umuntu odingwayo Munhu ari kutswaka. kumbe into edingwayo Chunu chiri kutswaka. futhi edingwa serious Chiri kutswaka zvakaoma. into elevali. Chunu chinenge chine vhanu. Udingwa Ukazwa kuchitswakwa wakakosha. futhi na udingwa Kana nguNkulunkulu. uchitswakwa naMwari. Lahla imali kathese ngelavali awusihluphi lokumemezela. Rasa mali sina vhanu kana ibhili kubuza chiziviso pana pawo nebasa nazvo. Udingwa into elevali. Unotsvaka chinhu chakakosha. Madoda uyinto elevali. Uri chinhu chakakosha. Abanengi sikhona kodwa Vazhinji tiripo asi atipo. Haleluya. Amen. Sikhona asikho. Atipo. Ungabala kuhle la Ungabaleka zvakanaka. uzezwa kuthiwa uAdam phela kazange wabaleka ensimini. Adam anangotiza. Waqatha within insimu. Akangohanda ari momo. Asina kubemba le wrong. Amen kuti ndini sina But kuenda. within ensimini. Mumunda imomo. Wadingwa within ensimini. Aitswakwa imomo. uNkulunkulu udinga abantu.
Mwari alitoka wapi? Kodwa bekhona. Asibantu banje balipo. Asikuthi alikho madoda. Ayisinyamta Sikhona. tipo. Ngoba singekho. Kunya bathi sipho. Isizathu silabobaba abenza abanyakanyaka phandle. Yikuthi base-church. Kodwa abakho kuNkulunkulu. Bali church abazi. Where are you? Ulipho. Do you know ukuthi empilweni? Nozayike ukuthi mobile. Uyezwa abanye abantu bekhuluma ngosefile. Nozwa abantu bathitha unafa. Uze bemswele ukuthi nawe ukhona. Bathitha bathi okudlula ukhona. Kufuna kuyathi. Abanye abantu abaningi kwesinye isikhathi na ubala lapha eBhayibhelini. Akafika kuBhayibheli. UGenesis chapter 3 verse lika 6. Genesis 3:6. Lokho abantu abaningi bathana abantu into zokuthi ubaba angabi khona ngale wayengaphi ubaba inyoka izizilinge umama. Baba banovuza ukuthi Ivesi ithi wayekhona. Vesi lo wakangari bo Zidla belindile. lo kabakalinda. Izinto azonakali ngenxa yokuthi kawukho. Zishakunyaka huko. Izinto zonakala ngenxa yokuthi ukhona kawukho. Ziloshaka ukuthi ulipo. Angaziwezwakala. Amele tumuzisiza lepo. Wayekhona wada. Wakangari kwata. Ebona wada. Siona Esizwa lenkulumo wada. Kodwa kazange yenze lutho ngakho. Pana chakaita. Siyezwa ngendoda okuthiwa nguSolomon. Tinoza lepo zo. Alibe kakhulu. Akakakaka. Is a guy who had all the wisdom and the wisdom of God. Ucheze mama. Nguye okhuluma kakhulu ngokuwa abantu bewiswa ngabafazi. Kawura niya yona abantu bathikoli zebakhathi. Ungamthola uSolomon esedescribe lapho ukuthi abantu abaziphathanga babawa njani. Uthi bakake basina He's kuziphatha the bakake. best teacher that guy. He a teacher. But a big question. Mvuzo nkulu. Yena wawiswa yini? Ile knowledge ani. Best teacher. Teacher mkuu. Who knew it all. Anoziba stress. And then we had all the experience as far as women are concerned. Experience bakhathi bana. Don't overdose. Re kamuta. But use what you have taken. Shani sashona zo. Abanye sizakumba nge-information. Bamethisa It's swimbiwa. very unhealthy. Zvinopera mushi. If you take something and you don't utilize it, ukarekera kuchishandisa. it becomes poisonous. Zvinobva poison. Take it. Tora. Let it come out. Take it. Let it come out. The more you take, the more it goes. The more you grow. Hallelujah. Responsibilities akho obaleke nawo. Akho atiza nawo. Afuna ifamily yakho. Aluthoka na family yakho. Afuna ichurch yakho. Aluthoka na church. Afuna icommunity yakho. Is what we are going to talk about. Zo zaprotona zo. Hallelujah. Amen. Yiko phalise niteka kumama nxa ngathi let me make a second choice. Ukhetha yini njenge husband yakho. Imayekazi itasarudzwa anogona kusaruza murume wake. Ngoba le edolobheni ube lekhaya emakhaya. Ushama reserva. Indlu ledolobheni ngazidula. Zimba kutana zidula. Ungasweli konke. Reka kushasa. Ibayinemusha. Vana unofana kufanele wele Umusha kwenyu iko. ine khaya. Uyakuthola abantu besithi hayi ukuthi indawo zayo ngetha zikaZulu. Hayi, hey wena. Ungazuzi kwenye indawo lapho kunaZulu khona. Kanti uinveste khona la. Owenze ukuthi xa ungazuza, then you can relocate. Uthi kuba benza njalo. Wazuza isifundo indoda eneland is minus man. Ruma sina lendi, muruma sina mkwana. Afumi. Usafumu. Abantu leswelile sesina describe the effectivity of the land but umwana kwenu. Apana mwana Lapho khona uyakho cela kusobhuku uyakhe enqweni khona have a land have a state. Bukwana state. Do you know ukuthi amanye khona bangikhaya
ukubhadalelwa ngomama kumbe bethi baba hamba elokuzele emhlanganweni uyothi wenzele abanye bayenzela ukuthi ingeke ngayo ukuzwa abanye vele omama bayasiswela sayibonani banotishaya baswela ke thina ngokwethu ukutoshaya isu lizwe ikambe madoda le ikambe madoda ikambe madoda yibesela angithi baswela inkamba bathi baswela umnikazi wenkamba lena zwile asinto umama ongayiswela ongeka izuze kwenye indawo umali makangela mnike uyisa ngela mnike kodwa ufunele lindoda owathi wangu dilikuda yeswela mama yona le omama bathuma benzulu waonothuma boyithathu omama bayenza yonke into abantu bayenza konke but don't think they are happy. They felt the pain. That's why they are doing all those things. But in their life, in their system of life, within their body, they are still sitting down. So ushala lo muntu who is hurting. Ushala lo muntu owudingayo wena and you can't convince her up until you make yourself available. Can you be critiqued? Kana tulishumba kumbe besabu critic abangena bzawo tshwatsha kana watu bachata where are you? Where boni blouse mama esiyadabuka kanje blouse yaka ngenxa ukuthi xa isiyaphuma ukuthi kana tizama kuya badona abathwa izigqoko sezidabuke ngehendi yona lana baba madress mangana varwane nekiyo. Where are you? Toilet ihlala isithi baba ibhini le izazitshaya so itoilet isizilomzila oyibrown ukuthi amanzi for how long has been your wife and children complained about one thing? She spent alisebenza ubaba uyasebenza umama uyasebenza mesentishana baba na mali right imali yako ngani ngani yami true mali yake nelisho right wena zapata markets wakati wewe utapata markets le phone la fees le fees mina ukuyela kuzabona into lezi ezikhathaza lezo ungazikhathazi ngazo ufuna ukuthenga furniture athenge ifridge athenge imota then inqaba nazoyipa ngaso kona ke sisithi kwela ngini bongo bakho lapha thatha uhambe angifuna ukubangisa thatha kabuzahamba le fees ngikuzahamba le lokuze namagezini ekhaya achayike namagezi le fees ubaba is very cruel ngazange bizwe inkosi yasabela haleluya amen izinto kuthiwa yi-irresponsibility and the selfishness nenyayo umbimbindoka yilo lele libala fala kutshela ukubimbinduka bakho umbimbidoka wakho soatsela ke lavakatshela ungabi selfish reka bana ungazithakeli wena wethu usuthise wena uyakubona i-present worship team yamabandla manje mina phose present worship team yabona kula mabandla only 3 or 4 congregations uyathola